Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Maruti Suzuki Nexa kala Plie ka showroom nega dukan di gali Thymmai ha Mawlai Mawiongrim nega singi sajan ka shitarik nailar arhajar arpuhenrio. La Plie ka nega showroom daga jingkhap yu ribbon ber ka jing od cake ha ka nega singi la longkong san de uba Hinge District Transport Officer East Khase Hills baru sembut kong san uba sorbar lingdo rangba shnong Mawlai Mawiongrim. Ha ni singi la dan langru kitrai ka nega showroom kong banalari ki bahayeng hasam ki parlok para jor bat ki weipat lapen shong shit ru hakan ke jing Plie da ke jing shat tenrai shu hakan ke sngi ki ladon sangut ki bawan thiet ki kali bat la IT ru ki shabi shakinong thiet da UDTO bat rang bashnong. Congratulations, sir. We welcome you, sir, with your team for being with us on this inauguration of Banalai Nexa Showroom. So on behalf of that, so most of all are Hasis, so we speak Hasis. Rishbun yai kong Banalai bako kita juga semua jupi dengan pengurang basnong banyak isi juga ada basnong. Oi, melakukan nak pos izin ke jinya tukam hari ini pos nang Mawiongrim. Bas nak pos ni akan yang juga ada basnong. Ya ay kalah kelenti nakalanta berpilahan seng yang kami dijam ibadah yang ni Mawiongrim. Hamsam di KLC. Nama Suzuki banamba ikan berbapi dasang. Dari ispat nama hajar ikut sama iyo yang kami jam. Lembah jompi apabila seng kalau mau berdiam jam ikut sama yang ada di para kasih hantam kong kalau kini kong Banalai ibangilai ikut kamar lembah lalu ada kanway mana mau ramasnong sedang mau ramasnong ada kanway ngai dulu ikam ngai ya ke jintri situ menjadi kong kunci beliau nomor kali menyusul bertiwai bar jalan yang kompi kali nomor banyak nomor bilang bagi namun tak kacimba toy juga pun sama dia polisi pun udah berkali unang ibor asor itu kenal lah ban country khamha haman lagi kau masai sian ni kalau nakalian jong ikut sama ibaki layo benda nakani kan nakani showroom banyo bandang hanni bandolan kami ismi depan agak bantli ya kan di showroom Thymmai jong ke Maruti Suzuki Nexa showroom Thymmai jong ke belum terakhir Pak Godwin Monroy lagian bat ikong Banalai khongwa ngai kule bat kejingkit bok gitu yang ya kitrai bat ikun ikti jogi ke showroom
jong kani ke Showroom bat kunjo ro ya ki nong tre bat ki nong penya ki balet no senyang ban penulong ya kani ke project ke jingpli ya kani ke Nexa Showroom ke long katak ke jinget na ke benta ke roi ke par ha ke senjam le jong bat ke jingai ti ban sekri ke bekerpang ya di paiba ke Nexa kani ke premium retail channel jong ke Maruti Suzuki ke penitip bah japang jong kani nama kai ke jing sekri pakai sagi paiba bat ke jingi kedo ke bekerpang ha ke bayade bat ke kali ki betumai ki badon ke teknologi katum kejuk ke bamta kani ki Showroom kan ailat ki nuthi budget ya ki kali babha bat banyo ajing sekri ke bapaka nado ke por bathe hado ke after sales service ke jingwan jogan ke Showroom kan thau gila yo kam yo jam bat ban tiu ya ke yo ko jong ke ke dong ke thai bat ban pensuk i pai baro ban yo ke jing sekri ke bakham jan bat ke bapaka Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang Thymmai ki jing ikai bapura kat kom kejuk ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.